Wero TV. Ambere nkethishia kwana ngushokire nkatho cia mwanya muno ikwithirwo kiona kanya kwatane about kindeto cia Wero thaa mwanja cia tariki 8 mweri wa 6 mwaka ya 2022 mbito wini wa Kingero. Tukiambiriria ni ati kulingana na riboti irerikite kurekerwo ni kambuni ya Infotrack ni ati kithurano gike ya kubwithekerwa ri uthuthuria bobu rionania mutongeria wa Azimio la Umoja Raila Odinga nwe ashinda aina gichunje kia 42 nwe wa Kenya Kwanza William Ruto akathiata aina gichunje kia 38. Tugite na mbere ni ati mwandiki munene wa kiama kia Jubilee ni Jeremiah Kioni ari wa manifesto ya Raila rombere kwithia kireka irwani Azimio One Kenya ya kethira yagite thia mbere mirandi ira thirikari ya Jubilee ombere kwithira kiambireria na itathilekelia ari wa bobo atuma mirandi ira ya mbirerwe na itathilekela kwithira ekithilekaila nibo kenda itombe kwithira eteanailwa kaitene okawari wa ngwataniro eri thomunotira ni kuruta MCA muyumbe na kinyagite kio rais ya wethire kethira kigita na mutongeria wa kiama kia ODM ni we Raila Odinga. Mwandiki wetu antheto kuma kaunti ya Mburito mwaniko wa Mushiri gatutaririe cio na njira nkinyaniru. Secretary General wa kiama kia Jubilee niwe Jeremiah Kioni niugite ati manifesto iria muungano wa Azimio One Kenya irarekererie nuayo igutethia bururi wa Kenya kureta mirandi ngurani ya uthii wa na mbere thiini wa miena ngurani ya bururi. Kioni arauga ati thirikari iria igukorwa ikithondekwa ni Raila Odinga angithurwa ari muthamaki wa bururi igakorwa igitwarithia na mbere mirandi ya thirikari iria ikuo ya Uhuru wa Kenyatta na ugo gukorwa iri na uguni makiria kuri a Kenya. The manifesto as Jubilee, because what we wanted achieved has been achieved in the manifesto. We can see one of the key things that must be adhered to by even future governments, and that is the issue of continuity. When whatever it is that was done by Jubilee government need to be continued by the Azimio, and we are happy with the Azimio manifesto because it not only continues with what we were doing as Jubilee, but again even tries to move it faster. Na varia arauga mirandi ino yonthe ivariritwe igakorwa igikinya miena yonthe ya bururi gutari na muthutukanio. It's a covenant that he was making with Kenyans. When he says it's a covenant he's making with Kenyans, my governor here for Tharaka Nithi, Professor Tharaka Nithi, Professor Joka, is making the same covenant, and my governor here for Embu is also making the same covenant, including all the other leaders. We are making that covenant with Kenyans, that what is contained there is what we want to deliver for Kenyans, and we really want Kenyans to support us. Wauguo Kioni ni urauria aike kura onthe gukorwa makithura atongoria a ciama iria ire thiini wa muungano wa Azimio One Kenya mambiritie na Raila Odinga niguo ciiraniro ino cionthe ikinyanire. We are keen on having the majority seats in parliament, the county assembly, and in the governorship. But we also keen on ensuring that we get the maximum number of votes for our presidential candidate, Raila Amolo Odinga, because what we do not want also is a result that is too close to call. We do not want him to be anywhere near the dwindling numbers of UNDA, because in so doing, again, we will bog down the country in unnecessary pull and push like it happened in 2017, which is very costly for us as a country. Ni aragia miario ino ari tauni ya Embu kuria araena gikaro na ateti a kiama kia Jubilee. Ngiripotera Wero TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri.
Tugietana mbere ni ati obisi ya mubunge wa gicigo bunge gatigania istetongeretwe ni mulwamiri wayo ni ambiriretio obwithia bwa barabara ya Kailone weta Kilindo Mwanka Kirimanchoma na nyawekira mwaramu ikarikano munini wa Rais Daktari William Ruto neye na wirane bwayo kubwithwa nyuma ya kari muno barani arimi bamayani kulalamika mathina yarabo kulokira kaita kambura muno bagikia mayani yo thokoni ambra tutariru mwandiki wetu wa The Talk Kelvin Kimathi. Runguru bisi ya mubunge otiganisti gichungeka bebe tongoretu imotetherio we Lawrence Motweri ibarurite mubango yo kunjwa ko barabara kuma Kailone Kilindo Mwanka kwa Kirimanchoma na bui nyuma ya wirane bwa kuthonde ko barabara ye wikwe monini wa Rais miakele thiri ndiria thangatha dam ya Rurawa bwana mwesimiwa oke akwitha na kubango tutethia no tubwitheria barabara akibwithakia mboibo kwa ile bukona barabara ubura na marinya ito ya ra na bigibigi chieto kwa na ngari chieto kwa irambinge achiatwe kangire kwa ware ona ka atorikana kubera kyathe mutolo yeto otwekera barabara na thia timwaram point yele barabara ne tengari lami ku manjaction ne watana na kyolo ite Kirimanchoma mando tote mai na ya etre yare ruwa na ya turage wa na inchi ko tote kwenda wekairwa weregero bote abore twina kuwirwa ko nene tukiwirerwa mwesimiwa kuinja barabara endo amona kwenja toromba muno kinyenja na tuthiatithire mwathara muno ntu barabara amainge kiono antu kuma Kirimanchoma kwina kabena makia mayani batali thangatha nara ikyo tukuwa mwesimiwa ibwega kwithira kuya kwenja ende akenja atutia thinene nyuma ya kariba kunyilia tiwirane burabe kirite bwa kuthondekerwa kigwa barabara yi na utiwa ende no Mwanka wekirwa lami mutetherio yo muyumbe pramura twabonde barekia kuromba inkwenda utangaza rasmi buweru arenjere anjeria kongirendwa totuma right egeri maramu boboya kwe mukororomba wa barabara nara kubuya buyiko karingethwa eringethwa na yarara mwe ga instruct contractor orengera yarara mubra ko kombeka kenda ngari chetu cia kinyakire Manchoma boboya na mantu wo ya lami tokethira kya kongirendi barabara ya motorabo netumeka bra kwagirete prongira mura to yere twathima bandu ere okuo dirikare ke ana into na ondra ekya kwetha no ne approve lami ankwenda koria bieto nengera byo lya twachokia muntu arome birai nambi binge biyete mkulukini ontu mutaratara yo kuthondekwa kwa barabara rino yukumwe siasa ondi yoambiria nako yantu bakuthwani campaign sawa no tu nyani yo no to bandu birabu nanja bibute barabara babu anje no campaign kana barabara arembere ni campaign kai barabara basante manto campaign yake ya bandra na nyama bakuromba kura twaba urigethera Kirimanchoma oro kana kitha ke ire auke Nkiripotera Wero TV kumatigania Central mbita wa Kelvin Kimathi. Akariba Kamwangu ni bamenerete mubunge wa Marani wagibwa mirandi ya weti na mbere ntereo kwa miaka 15 mithiru nende bakiete moyayo waya chestima itura ichula chulete nturene noende itiogu kebo onto baraba weti buringitheti arito baskuru na rashi ari balazimika oborera tochi kenda bakabwithe ngwechi alimochi ya skuru ya bratu tariru mwandiki wetu wa The Talk Mantere Martin Mugambi. Mathina nkuthonu wa mathiete na mbere kuandama Kariba Kamwangu wandia muthambikiri gicigo mbunge kia Maraha aturi baba batari na bunge bwa kurutha atiga gutumana ntumwa kiri mubunge wa gicigo mbunge kia Maraha Kareke Mbiuki Karekwa Mbiuki watotiganirio bo twetirwa gaeti kuma mbura Disemba tagana metera totuya medithi na methwana na mepurwa totethagia na mweri wa 6 totiko miona tumwa ya mbere kuma kiria Kariba baba Kamwangu kiri mubunge Kareke Mbiuki yestima mbari nucha Kamwangu bakiuga gabonwa nkunju na nkinya waya batura bakiona geguru indi batorobo na kaweru gastima nturani enu tuna thene stima siakira twatiwa twangire totandikise kwanika nguo tutasiona twana tukuroma ngo injoka kuthoma uteta kintu takiu stima isiaira siakirwa waya bobo kona waya siembekire miaka neta
ne tano gethiete kuthira na itakana tukoromba mwecimuo yatonere bariuga wagia bobo stima boringithitie anene kithomo gia cukuru ya sekondari ya Kamwango ira nio cukuru yonka mbarinu rimwe na rimwe rithira arutwa ana ni bagufiru nyamura igerio ni muno nontu nabo bateona gia kugitabwa gia kuthoma nakio stima ciato wayo tucureria nkunju tonjo twenda mini twanekana cio nguo ana twena cukuru ya munde mwana kero thoto tundu twake mwakathia gathwana akethia tugerwa atano kumuraria kwa muthakati akiania mwarimu kathi kwenjwa akethi gathwana akethi kerekana na mwaka ta njuro mukoro turako ningeta kwa tata kandari orongo Ntumwaya akairikire mubunge Kareke Mbiuki bariuga ruji rwa murandi wa Muthambe gitije rwatwikire ta kiroto kia muthenya kwao batona nkinya ntantemwe kuma kiri murandi uyu manyaki mama na mo mate kugulwa tari mari baguo uguo rirara weterere manyaki magulwa ingi no ona gia kuria no goka rio na kunda tucoke na mama tucio na tutwa mara tonyiri ugakinya gutukite ona tuote kunda leu na Kareke nyatumenyere ruci stima na keula kau twinako na okimwiraga na miaka enda tamuira ayo kaga tubenia kadi agaukaga tubenia kadi mwira itu natige gutubenia ogu akonwa ni ngai uria uri gulwa nawe kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi Ivoya Martin Mugambi nontumo riboti watonekanya kunogo kanini ndi tucokerete na nthi tonkolokio kathiora mitambo Edith Mwirigi Iweto kwenda Mugeni antubetu Marito mbeta kwa engineer Edith Nkatha Mwirigi nde umwe wa ikuru baraba guchwa giteke Mama County zakira twitaga Meru Woman Representative nditwa giteke kijamururi kiumbe kana independent candidate ndina mibango eminge irambangirete antubetu ba Meru na uni nde muchiari na nde muyuthi inkwelewa thina ira chonde antubetu ba itaira ntuko cionde nde buromba na giteo gikinene mono tariki 9 mweri Joanana pumpe kura cienu ririkana kundura ikuidura wakiuragia Mama County wetu ni ureko Edith Mwirigi maendeleo Edith Mwirigi watanero Edith Mwirigi mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego G20 mbere ningucokeria Murungu nkado nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego G miaka 10 na ningucokeria ntubego G nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego G tariki 9 mweri Joanana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana betu ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite ya tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na antu betu bona akwendelia thokone njega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukiria urimi bwetu na kurondeka igojist kende rwele ura njega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego G mwekuru mukuru atanabaya na libachia tariki 9 mweri Joanana umero kire ulingire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masongo basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama charaha kilia Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha Premium.
Kavagara. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu, uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Nararikithirwe ni kiama ya ABC bena munini owe bashoagetege utongeria kaunti ya Meru kaire mukondone jungi. Gavana Kiraitu Murungi na kujukia kanya gaka gucokeria thingati bawe barabara itire ngari ciao na kinya barabara mweterete na wendo bubwingi nkatho nego ciumire na weru na wendo bunene kumuikia kwa ABC na kinya musafare ni jwawe. Sasa mtufanyia hapa Meru mutaina hapo haranga bado kutoka na biaskero tele kutoka na Meru na ubavu na ngoraba kutoka na ngoraba na badala maketi onde bai maraji nenge ile ya shindo. Gavana Kiraitu na ugete ngarishe kampeni na ndini irakorire stage na eji niyo kampeni yawe ya muthia akamiringa na murumo jo munene kurukia ukabere na agakinya nturene cionthe kaunti-ini ya Meru kenda twinde tumira tariki kenda mweri jwa 8 tumuikie ngugi na kura cietu. Afikiri ku Kiraitu aendelee asiendelee? Aendelee. Anasema niendelee, ni mkono nione. Kiraitu aendelee asiendelee? 2022 ete Gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka etekwa. Kiraitu Murungi, Kiraitu Murungi, Kiraitu Murungi, Kiraitu Murungi Meru. Ito kujugia kanya gaka kubugwata ugeni kiri medical camp na kampeni ya thiri ira igetana mbere kinene kia Meru National Polytechnic Jumaa tariki 10 thaa 3 cia rukiri batwe St Teresa Mission Hospital Kirua tugwataite na Catholic Relief Services yayo CRS itujukitie itura gutumiria thiri na urumwe ntere iji mbere kagita na nyuma ya ithurano. Ayuthi nibo muoroto wetu kiri kampeni iji ira ikumenyekana ja Kenya Preventing Election Violence nonto ayuthi nibo batumairwo muno kureta mpathu na gacagaca. Jamwe ja motungata jaria jakaejanwo ni gutegwa na kuthimwa sukari na gwitwa indamu, kuthimwa kansa ya njira uciari kiri ekuru, kuthimwa kansa ya nyonto, thina cia mindindi na joint, mirimu enkoro, murimo jwa mukingo, kumto shindano ya COVID-19, ndagitari ba metho na matu. Thiri ti kwithirwa gutina mbara ikumurika thina na ukiri kurerwa na mutaratara. Thiri yambaire na ugwe na uni. Gakuwa twageri na nkatho cia mwanya muno kwithira wetete na mbere kurumira ndeto cia weru thaa mwanja twicokerania ati David Beria MC wa Karen no kiririte mukaririete wa ABC wa Fula Chebukati no ntuboteanirie rietwa ria weki baraba kithirwa bende beni ithurano ne bia tariki 9 mweri wa 8. Beria ora withirite arumiri ni gambare mbukumu na wamba bointo bia mwingi wete Chebukati na mwatete kioto kia weno nturene gambare shoketwe riko na kuromba nende batege maite yobo mushikire kanya kawe kakuruira eteke kithurano ne twetete mberi amwe na botegetia kiama kia ODM mwirara ria lomenio nerekete kwithira kine kanairwa kimuruiriete kiu onge Baba ni aringi kura kumondia Karen aja Nairobi na MC wao David Jirithia Beria. Hata pia niwe
kushinda sisi. Maandamano jajaona jo baithia kumenera nkiama ABC nontu bakobiririe turemberia kiriri bagiti KMC dene ondia Karen. Mr. Wafula Chebukati tell me how much I have looted from Karen Ward. I have not eaten even a single shilling. Umberecho kiama ABC netumiriri ugamberia tithuriro rogitege siasa kagitene gaka nontu atathia biro kirekisewe irenyo amnaku mbere na shokete akararia nteto jo bobwaga na kwa ABC itathire uthongoni bwa kongana nontu tayari wana rekirite abiro kotini kagitene gaka na wengwa wa ukethira wina apiru kotini baadhi tu aukilia ndiko mwana ate kwa yaitire niko tuikawe na kuwa ntini ona irio kwa kwenda tu arekebishe tafadhali atumromba kwa unyenyekevu ailele complain kwa naone kweli ni auma na uwe ya itidi baadhi itabudire makosa na mberia ai qualify ndi kurwama mwaka muthiru mbere na thitangiro na itire gwitia nkukuma kumakire gitonga kimwaja Nairobi ontubura kugwatikana na iti koti acokiriga mbariko kairi arereterete kwithiro rithikirwa nenya guchirwa kila kukura babudire baitaba rutapiro kwa kifaya ndo mtubazi siasa nte kumenya lakini indabana kere evidence ya pili batina manto yangi ya kuwa ya kuthirunga ni unjokeria ni kukiria rito yakwa na bawe undi sasa wana mbiri ndi qualify ndi kurwama romba ringire mberia eshoka karomba kiama kia ODM kithiro kimushokire titiewe ari akorotera na kwa kioto gitatumirwe etunywa antubakari ndi bathuri sana nontuuni antubakari ndi bathuri maita ya dhatu mfululizo yani consecutively kumanza woni mbi barutrite ngui na iba mbendete nontu wona muntu athuri maita dhatu wena Nairobi wone roteka kabile kwa ni sana Nairobi ikumanza ndo mbendete na ibrutera ngui boya na ibu muntu bakwenda thura ringi yana na Chebukati kan kumwira mukuru Chebukati tumwheshima sana arutengwe na athiatire sheria ke reporter Antosharu TV kumaja kengina kithoke Nairobi mbita Boniface Mongera Wandi ya Karingani ni wandi ya geshigone bunge ya Chukegamba Ng'ombe kaunti ni Tharaka Nithi wandi ya kaiteneka lo amiri ni MCA Muriithi Gaturo Rosho aitekiere nge na tigiti ya kiama kia UDA na ni kujeleti ya ruiriete 12 mwandiki wetu wa Ndeto Christine Wajero na aliongeta wadi na kuaranire na baraba kwenda kurita MCA wathanine kiene gechunje kia BLA kia mbere kia BLA kia rona rora mwanya ntangurutano chia wadi Kiumia giki turi muri wandi ya Karingani na Karingani na Kiang'ondu ni wandi itongoretwe tha ino ni Muriithi Gaturo kimeragirwa mata muno ni antu arume 12 mangi ni mbotete gwikinye nabo ndachubana na nkinya kwaraniria na mamu ma Maria makwenda gitigiki kwina Dennis Jambo nyo ndi mwana biashara yakwa ni isikene ndagani na bando nkolagwa ndi contractor ntagawirwa gutuma miako for example ndagani nitugwaka nyombe acibu na nigaturiane nkere contract koguri ntemwe Morris Mwendakanga professional ni accountants dogitebera wa accounting that's okandaro than Bachelor of Business Administration and I'm a certified public accountant of Kenya. Joseph Kinyua wambaka wa muntu wa Mng'ori nyundi mulimi nimbiretwe ngirutaga era na ikundi mwanya nimbiretwe ni chairman wa Kaditoni for the last 14 years nimbiretwe ndi chairman wa shukuru yeta kwa kategorini the treasurer nimbiretwe ndi kumiaka 8 nimbiretwe ndi chairman wa tukundi mwanya twalunchi nimbiretwe ni director wa kiama gita wa dance sako kila kintu ngamita ruti maera Tharaka Nithi maramati arimo nimbiretwe ndi ikundini cia ukuria wa bururi imingi. James Murangiri wa Kaura ni jobless. I represented all the youths Makaringani one. Na Godfrey Munene Mugo.
Gwetu ni Kiang'ondu bantu betagwa Mukungugu village mbuge ningucwa giti gia Karingani ward na kiama kia Jubilee. Omonde makimbiraga itumi iria magucwa giti kina binya u. Monete kuma twathurana kuma katibeni ya 2010 rere yaukire Karingani ni twigwite turi very much underrepresented. No tutariu ugacwa Karingani ndageragia kuanalyze nkionaga MC ore oriku nkingamuria antarire project cia thini wa Karingani ati kubota gutara tariu Karingani ukathie kwena areas itestima kwena areas itinginya ronsero wa kunywa kana ronsero wa kurima na actually ugacwa gwetu Karingani tubakanite na muthito wa Mount Kenya Forest na ni very unfortunate ukonaga antu magwetu matena ronsero wa kurima antu metu nimekarite mari mbiduni ndetikie gumona nti kuthererwa kuriengi mara mateteragwa ni mauntu mara makutwa kana iromu kone kanwa nintuma nishithithie mbigwe ni na kanya nani gakumba kugwa nibo nenkira ntutheri mangwaje kuruta wira twirorere wira twinde nuntu tupatiri kwetu kimenyaga rero tukuruta twinde eno tutikorerwa muntu umwe wira twa MCA wira ni wananchi na value ya intu imwe kwendekana utongo ura manenkeretwe ni kendo matethie wanani ngitethekera bo ta mutongoria wao. These 5 years nembetikagia nendutete wira munene tiri MC uri ari kuno Karingani ngucwiriria no mbote kurutira antu wira wega kuri MC uri ari ku nontu akulega go pay attention kuri requirement cia antu na nikima makwenda wira uyu wa gaturu. In fact my main agenda nkaurua ninkiuga niyo kauranteronga metano ntubwa mauntu mangi. My main agenda ni gucereria youth wira mikiria nkolomba gite MCA nontu ni monete kwina gap ya representation kogu ni kwenda kuthie assembly nikenda bata ku represent antu wega na nkinya kuthondeka mawatho maria mabaterie kogu basically ni ndomba gite nontu wa ku represent antu na kurutha mawatho ma gutethia antu ni kwithira mutongoria thurwa aticaga kuri antu amenya mathina mao nikenda bota kuthie ku represent in the assembly. Muthenya wa ruyu tugwatanire kiri ntangurutano ino cia Karingani tumwenye nkuru Kinani Christine Wanjeru. Nane kuma kero noruto kona kanya wikiraga tantan ndeto chietu chia wero thamugwanjanga kwendera kaita kiana ntukuendia yo yuri dhari mwabi murungu mwene nyatushemani ro yorokere ria kwariete wini.